El Land Transportation Office o LTO ta suporta con la resolución para el no helmet policy adentro de 5 km radius que él implementa principiando na Sábado, Octubre 1. Según con el jefe del Operations Division del LTO, Alan Macabangkit, él impone sila con el no apprehension policy con mga motorista adentro de 5 km. Usaman mga motorista helmet o hindi, nuay que man lingasa siendo hindi sila kuhi con el chofer. Pero si ta usa el motorista on full face helmet, él manda sila con este kita a ver claro el cara del chofer i-identifika con este. Yung mga full face, pwede natin parahin for identification lang. So, pero pagdating sa highway, lampas, kailangan talaga ng kasi hindi natin makuha yung helmet law under Republic Act 1054. So, kailangan talaga kasi yun kaya nga na-establish yung helmet law dahil sa sorbi na 85% ng road accident, motorcycle. So, itong 5 km radius na no helmet zone, so hindi mo naman pwede sila mag-helmet. Pero yung full face na helmet, pwede parahin for identification lang. Pero yari itera si Macabangkit kel kuhiya kon mga motorista quien nuay ta usa helmet afuera del 5 km radius. Tali según el stricto implementación del national law acerca el uso del helmet. Peligroso según para con mga motorista si no hay helmet especialmente na national highway. Acordando que 80% del mga aksidente envuelto mga motorista. Mientras tanto, según con el director regional del LTO-9, Attorney Aminola Abaton, ta respeta el ahensya con la resolución del gobierno local. Siendo este entendido para la seguridad del ciudad, especialmente en el mes de octubre, donde celebra con el Fiesta Pilar. Ang tingin ko naman, that's quite reasonable sa ngayon given yung sitwasyon ngayon na patuloy yung kampanya ng militar, no, dun sa mga Abu Sayyaf sa Basilan or sa Hulo Sulu. So, siguro ang tinitingnan lang natin dyan is yung security aspect, no? At saka ano naman, time-bound naman nakalagay naman na it will only be done during on a specific period of month, no, yung October 1 to 31. So, El no helmet policy, el principia na Octubre 1 hasta na pecha 30 de este mes. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.